of this year. Any Obama be pa obey woman obey June we are Daddy Lumba Busium. Omo obey no nkofo na utitiri pa ba. See confusion kura you kura chen that Lumba dey. Ye or mama wa brought to June so many years. Ghana ministers, MPs, president, Funina, Akodiale Papa. Owu ye most unity say Ono Bia. According to resources, no almost so Obama na baby. For say Beka could see that Lumba, Tinu, or Obama now baby say back to see that Lumba. Now I'm not a boy, no one can see no. And I'm not a boy, and why you go see no? I didn't know. I'm not a boy, baby. No, what did me cut a boy? Why you go see no salmon? Well, would that or no? Yes, upon 6 months ago, 6 or no, I said, not nobody near Kobake. Well, would that? Papa, some at the party, and they didn't come or said, I'm a kind. Prophet Bernard ewo fie ha se ya mene no ebedi nkomo na ye nkomo twetwe a ye betwetwe ye nyina ye nim se Daddy Lumba firi a wafiri mu akwatwetwe nsem yi papa ama nei Daddy Lumba ni nua a ye friend Faustina Fosu ne ba Kofi afiri mu ya ne nanu anase ne prensa emunie ene ebusia ebobo na enei uko social media dia ene aye prekesene se Daddy Lumba we dia ye nsamafre Daddy Lumba na ato nsafre no ebisa Daddy Lumba na chese nsamne dia ebusia aye prekesene na nunti matomesa afre eye prophet munim se prophet nso de eba no social media nsam a wo bom paye mo huniema ama nsem bia wo beka no ebusuan se wanfa anya asam a etum a na etu age wankasa enu ti bato me sa prophet Bernard ewo fie ha mene no ebetwetwe enkomo afa eye Kofi ewo wususu se Daddy Lumba na akuno ana se se de omo keka no eye sa na ti ana wei ene nsem bia ne ye betwe ne sere ne abasa edi no ede shodi ma me twa me ho na menje maboafo tap cent ene so ma sen weyem radio wo pese won sen niska wo mo ene bia ache se eye fast kra ma menje tap cent aboafo embra na yemfa ko bachiche ni nyina enhihye so omo ye A1 nti obian load tap cent na on say sika fantam Yabon de witcher Amansan, Yabon de witcher Gala Fosse, Yawa Quentu near this coffee near, may and friend for the Ria, Yabon, tap at the move tap send in this street. The tap with the one tap here, and one in a Piao. Miracle and Aquaba BMTFS our prophet Ofia, prophet Aquaba. You so middle. Prophet Okala de Obo. So I fit. So as of mammy will show ye papa. Oh, I'm Paul, so mammy will show ye pa, why fit. So I showed you. My son himself, why fit. You who are down. What are they also fat so? Amen. Prophet, and I am share. Daddy Lumba. Okay. Daddy Lumba send by me who say I had it own can be. That's it. And then the person be Miss Daddy Lumba we no one na e Faustina Fosu. Me da one was so the mammy share with you for teaching event at the party before. Me mechanic drum say that Lumba any wu ankasa no di wu ye. And yet Daddy Lumba wo. Papa Daddy Lumba do 60 years what da nyamiase because one ankasa wo nsusu so betimi anya 60. Enya no so the enya no kura nse osino nyonko all time. Hwe de de Kofi B eko okay de de Kofi B ko Kofi B Kofi B otojo me dwene me ho den nipa osino mo be proto no mo plan e de afa ho na o matimi ahwemu afiri nipa mem se ne be ya obi betimi aba be shine enti me de o hwe the realms of the spirit that Lumba enye ni wu It's nesa okasa nya ne time a ne yire nimu neku no akocha se wa ne odobro ne wa neku no family neku no ana se wan neku Daddy Lumba me de odo yu me meka hye enya abusua ne mienu na enya ne yire ne mienu but eye namfo sem
enam fufuo mom na ku da no ba o mo je den wo ye namfo ade wa ye obi den unse sɛ wo som nyɔnko a ɔtan ɛna n'anim nyam ne na ɛso ɛna watere ne ntaban mu akata nwomtofo bebree na so ati ase ɛna wato nwom akyɛ enti no mato nwom akyɛ no ɛde ebi na mo hwehwɛ firi hɔ ɛna wokɔ no ɔkɔ ahyɛ ɔne ne nkɔ yɛ nwom to a ɔpea no bɛyɛ ɔmpea na wakate off bɛfrɛ na ɔmfa ati ase enti me deɛ saa nwoma ɔmo kan na ɔbaa bi na yɛ sɛ yɛ ɔbɛne mmaa bi na yɛ obi ade yɛ nti ɛnna wo gyina ha ka sɛ dade numba wo yɛ no ɛnyɛ odobroni ne ku no ɛnyɛ maame akosa sɛ wa ɛnyɛ na busua mpa de efiri na mfufuo o sɛ Captain Smart gyina Onua TV ɛka sɛ ya odi poison wo sɛ den efiri na mfufuo ifiri na mfufu ɛna ho sɛ sorry maame akusua sɛ wa no abrɛ dad number wa brɛ so odobroni so abrɛ minim so odobroni so abrɛ bon sɛ okɔ Germany abontin so ababi omo te community omo te ne no ni almost be 1600 around Germany ayi ministry ni dimo ayi gina mu tenten pa ye na anato nti a lot of things emre bi na me maame bi kɔ kasa concerning sansem se yam ya bi so ono kwa se na dan funda lumba na enuma bi ncho percent ka me gina mu na me connect no na me gina na me so de yakɔ me se na be kɔ no nti no mo nda obo so apart from that man chema me nka biu kopem se yeti that number wu enje me no therefore no wa wu a na ebiem nso that number no o man si na si papa that number wu ya yesie no yensie ni si papa so the take o man si na si papa won say that number ye ni mo de ye be ni adenti na papa o kasa si confusion kura yi kura chen that number de ye omama wa bobra to dum so many years Ghana ministers MPs president fo nyina akodiale papa no owu ye mo sie ne te se onu bia papa na se sie bia ye sie o sie bia nya sie Bible say ye wo ne ye sie papa obia oba wa pon ne bampo ho mfaso chen ai ne se wo ni ye sie wo sie papa obia wa pon ne ba pon kra ho ye mfaso se enti me de lumba ye ni de be yanka obegro na akusua se wa mo nka omutiri mu no mo nya yi ni fofo mo ni fe da se ko bo mu ne titire ni amama ebeba yi na se na papa osusu se odobroni ane ya mame akusua se wa on betumi aka bom because first day ye papa dad number wu ye hwe ka bom a eba enti eba ne sen photo no de ba ma to park na nkofo akeka ho ane papa hia me de Tupac ka ho ma me mbele mu Tupac bebre odi mu Tupac no enye se Tupac a oto dwom eye ema Tupac and one pack odi ya two packs ena Tupac ye ntimi pack ni nyina nguboto baako entokwa beba what you see ena won se me nka the best na nka eyim ni nyom be hye omunkamo what you say nanka eye no munye ni mua omunye ni fuwa no nsi da number that the akwakotre enkotwere omunsantufu na omoye nde yes ye ni ya abusuafo wa mamre bi ombeye ombesan sie mu no matene ni because oyo mama obi a watwe dwuma bochimem ni nya padeɛ Ghana ha ni nya padeɛ watwe dwuma kɔ akyire ka se da number boshua etitiri ni akwabrane fo ni nyamfo ɛna ɛkɔ na oyi obrembonsi ewu a ɔdɛfo ngoma na ngode ba wira twene mosie ni tse da number ni obi a se obi a wa mo bra bi ɛne sa no ma bi ni mo nyamfo Charles Kefusu adan ye no one say na so dia me e na won say ma me ne ba na wa firi mu sisia me me ka say ya fosina fosu me ka say ya omu ntwentwen ni o ma so omu entity won say so di free bi say ade no nokore ne da wona so wa nka ebe ye bibi e ho e na won say ma me na ne ba won ma me ne fosina fosu that's it onim say odoguru ni no onye obi a oyo ba boni anase oyo oba tantan ejinka wo so ti metiji na eti maame na ni what you see etiji na maame we aba ba so ye di sinima na kwa akosi mpempe so eti sese eti ye nso ye be make sure se beti na ni ene wa anye bibi kura ma ye nkwa no ode ma abra busua no ye busua no ya setra na etere akosi ase wan so de ma abra ye busua no ya setra na etere
Inside the chin of the team, Bejina, Ashimasi Bejina, near Chinabasa, ye chin, ye chin. I say I didn't go now. Chanelina, so teach them a call. Titulu for and shut down. And Mamma beg for the call. Mama for and shut down. What you say? I was saying, Cow, Bob, you need back. Then the year no more called the woman, not baby Falcon. Now, when you couldn't, am I a fair? Because of nobody, Adam. What you say? And about dope palm, she said, hey, better way, yes. There's other rounds are precious of our marriage. Because the one team legal wife native, dear, no good. What you say? A baby, Jenny, no Metias. Not the whole person with the money. Bank and then right and then the pepper paying one. I was in command in Mujina. Kaboom. Ye go see Mukunu, ya papa small baby see Mukunu. Ebia a year you person the flower crop to Muswa. What you mean your papa to Muswa? Now when you want to send her me so that the Lumba you see in the war is legal. That's it. The fear. That's it. But once sometimes we be able to call maybe a name. Kuma call it in a second, not in your home you see. The bit my yana a catastrophe, maybe I know your own so, and you can also mechanics. Maybe I didn't say any fear one of so, but I know, and I am Debbie, trust as he was a matter. Oh, let's make me say, and I've done a Pisces, yeah, I woman see no woman see no. Almost see and also almost see no war. Maybe they almost say no is legal. So no can say, oh, maybe you so almost say no, that's it. Meaning is about said, I was sent for much of Brimponin acting or your mama. Or your mama will be about to be mama president about power. Hey. No, we know. Oh, is going to succeed. What you say? Everywhere, G. Nada. I don't know. So now that's it, though. I don't know. It is all Papa we have to form one. A dear Musha, your chin of Asamis, you didn't know court. Are you open show apartment to Zama? Sorry, you did not call him so open so Casa. I actually open for annual ever from Amawao home in certain way anyway. Waiting and you shall have. It's immediate can the Papa Park, I will see Papa. I you know come with him. Now say you may a big time of sports stadium crown on your what you have meant to Papa, and we go with your party or Bobra. Okay, Apostle said Papa no wa Bobra pa won so braben and our bo and a chef for Sina for Su a that Lumba ye legend ya denyana that Lumba Nina Bia for Sina for Su Neba Kofi free our free mono for Ekika say Daddy Lumba and some afraid. Prof, Daddy Lumba and our tunes are afraid Kofi and oh, it's not true. I didn't see. And yet Daddy Lumba not tunes are afraid. And yet that Lumba, I won't say, dear, well, no home baby upon your coded data. Okay. And we'll do a while. And I'm BB so and I be a necra a free in what you say. Maybe there's some man and more motion, maybe tiny. In some man friend of me. Oh, Papa be a cotton, boy be a cotton. I couldn't say I beg girl. Oh, I didn't say I beg. Deuteronomy 18, verse 9 to 14. I kind. Deuteronomy chapter 18, verse 9 to radiate you. I didn't be your concern, friend. Yes, I know. And if you are not fancy the panel, who friend is some man, you pananga some spiritual or governor some under ever fun in Nipedia. The one among no soon sooner see more about the Casa. Or one Casa baby, I will wound yourself or call. They should forget about that thing. What I said, they should forget about no more yet the Busiano and Akuma Betom, and no Munya Casa Bibri. It's a yellow lumber, Omuma that lumber dinner. Or therefore, Omuma dinner. Then the lumber cross on all your anti-sabrina and one of Nidina. Busian is a woman dinner. That's it. Now, who shall coffee dinner cool? No, Yahweh, also on your according to resources, almost all Obama, baby. For say back we see that lumber, you or Obama now, baby, say back we see that lumber. Now I'm not a boy, no one can we see no. And I'm not a boy, and why do you go see no? I didn't know. I'm not a boy, baby. No, what do you call boy? Why do you go see no salmon? Channel, what to a man?
oya no eno ano ba papa se ebia obi ewu minim se me wo fa wu na ebia me gidi se ye abusuan asamanka se na ebesie no na medianka me pene pepeyo inti mi kotu amena na mafa me boys ana amena fofo se momo ame me wo fa wu ye nkotu amena yes media misimu se mo nse no ha misimu ta na me wu unse asamando epedodo omo pedodo so wa baba na no enti wan de ne baba tum de omo hwe ne kwan etwen na eje ne tata ahimia be be gina efre odihye no amode ne baba hye wan fa na ma be hye wo de na ko another field enti e be fre ebusa wa no di asem ade enti no baba ba am na o ya mfa na ma wan na ma medem so do wa ti ase unse sa insamampom ne samando ne sa nyoma no ayana ayense bibiri unse santo bestedia ukose metwi babi omwo enkofo bi omugina gate na omode semina eni nsu ukuru yensa na wetu ne lafinta wanye sa asasa bi di be chia ba fi because me kai se kane no na ukọ cemetery ba esi aboboa no na wa phone sa fi kwa na de apena sasa na ba no ati asa no wanya wo ye de bi gire e di wachi sa o me frefre o me this cemetery ankasa ye nko ho kwa me dia me nko okay me nko ho me nko ye hwe ho e wo ta ko wa ye wo no mo be demande e free ho e no mo ta ko dance mampo mu bi na so no ma ko da because of mframano omo dwudwu omo bi da ya me e wi ase o ma mfo da bo ha we bo na so nyina that's it e je mframa ye nye ne sa adua na dwuna we ni a ya na eye edua na dwo party kire bo na dwo be 9 to ahomache 3 o'clock uyu bi kwa mo street kwa wa samado akwa mfa ho papa ene Faustina Fosu owo no wo se Kofi wo no ebia wono ase na mana na otu ye enye dad lumba bi o mada enye dad lumba yes na ne ankofo so kika se dad lumba na afre no because ye mama odobruni my sister on the me mama my sister odobruni Empire wabo eno na nyame atie no nti obi a sebe waka asem bia fa ne ho no daddy lumba nto ne sanfre no one after the other nti I think say osofu bi kra be kan say enche obi foforo be say wo bi ma jo mo san ye den oh me de radi bi esu kire me ye on the June of this year eni obema bi pa oben wo mo no obi firi June we are daddy lumba busiam ayi omo ben no nkofo a na ayi otitire pa baako odobroni side and say ma me akosa say one side o de betima catch behind the scene otitire bi pa obefrim June ya odaso den June ya obete car accident na den beko June ya odaso okosoro ma form to park ana me say otitire bi pa ni nyamfo bi pa odaso hey papa kaka kira me me do minti I am true me de o de elu do me no hia backside papa ene yehwe ye mama odobroni akosia sewa yes wo hwe ne ma ekoe tam akosia sewa bai wo hwe welcome no Ghana kofo say ada o yesatawale ahono kofo kaseti apa say na ma obi asabi wukuowu na wo jo samba say de ada ahono said because me woni say onu kwa on expecting po that's it ahono ususu say mami waye niema ma bro so I said me who said I may put word now do you think as overdoing abro so ana oh so the enye overdoing unse enipa dowa odo no ye mo nyina okay unse that lumba no your mama ene wa bo akusua se wadi wonwum bebre mu wodi ne diam onwum ama na gidin tenyo say yes enji meme die se amanfo atu adi se wachi a meme dia I don't see any big deal bia ewomu a na de me na me hwe kwa na me na me fe because I saw you cry there na wutwa na me me fe e ya akono na hun se e makunafo na koma e chekere se ono kwa no owo nipa omo toilet
so what you say and akosia say one bogus bibiri akocho mo penasem papa akosia say one yes a very good one wabre odobroni so sa yes wabre wabre that lumba no me pese me kum deep wabre lumba wabre e lumba so de no ye ne sa obi abre e sa wo ye ne sa because me me woni say that lumba timi de ne nancy from e fro odobroni fra middle odobroni yes middle odobroni ya ma me akosia say wa e do mo tena ase a kan susu say nkanka bom bebem enne wo ma ye hwe bibi mfa wo ma e wa bibienu no ye mfa ho ususu say ye oh me dear unse sometimes no ye mani bi wa edru ba bia na isu ne ban no ye misunderstanding about ne that lumba terms say wa ena man that lumba a distance in so unse you have helped me to reach some certain peak in life I admire you to that cordial limiter but not to say to talk me down is on your man any me distance in the south maybe I be me say the team say be me do bia ankwantia what you say so the obesa na odobro ni so be pii mo no so ayi honestly cute come sweet at the dead sweet fantabia what you say e no de odo papa yi so akokra we di odo akolu so what you say enti me de abusuafo ne be sere we nyina japade odogro ni mu mfa ne de ma no se wa mu mfa ne de ma asa brebra ma amane amma odogro ni so ba bebre obi aka se odogro ni amre bia na oboa ba se wa mu mfa ne de ma no se oyere pani asa ba ya enkofo kan da lumba samna wo mu ka se ye mame akosu ase wa adenti na nei na wo yi wani watimi atena se mo odobroni ene wukun awo 6 ye pantafo mu a debi o 6 na sweetheart one na wo ye me that lumba na pe ope pati ase ma bebre ope enye se wo ma bibiri kwa na wani munyam so pati ase ope se unyama me ne ho mba eno ne kompem ne wo yi enti adenti na one na kompem ne na wo na ebia ni buache japade e wo se ne nsaka no mpe so de bema because that lumba o when japade ko islegun a wo se cho enti enyapade we nyina man mo mfa na ade ma no na de wo se mo odobro mo mfa na ade asa we nyina japade enti no mo yesa so de mo mfa na ade ma no na ebredo ama ni amba no bia enyi di pati ase ba na enye twe se wa yesi ukunu na wuni ho na hono ususu se ya ma mi se wa wanya de ke so ba hono so de enye se wanya de o ya de because of usie yi na sanga ntokwa bisi na we emma na nkabo mu ambo enye nkabo team legal wife na ewi no odobroni yes ebeye yi ntokwa bi ti basi wo yi na se pati ase ono nso ntoye ma me pani odi mfom na ni da fom me me ma ebia oba ahofe ebia wo na otimi ni mikunu etena ya ejudi ye wayi e ba me nso me ba be ye bayi asa prof edinti na ususu so odobroni ni ye ma me akosa se wantimi nkambo oh ni me de no nso bia mu no se oye tough na nipa no ko oye tough no so ohefo mu oh se unse wona akotwetwe nhwere mama enwonto ni di akiri ba enti wona akotwetwe bat na enye fe se nka yeri no mienu no e na me nya sure say that number na yeri no mienu prof me say Mitia me amacha me mo. Sorry, me say me a very prophetess ya. Me nya sure say that number na yere ni view. Nti na yere me yasan. Me say prof. Me say Meka de me say the very prophet Bernard is ya me say me nya sure say that number na yere ni view. Na sa eburo so. Oh mama. Na sa ba ko odobro ni na yi ni. Oh mama. Why? Oh mama. I was at Papa Bernard and no ABM combono. And now, ye papa, ye legend back on so about gospel. Yaw sapon. Ya papa yaw sapon, and so a free moon, said the tea were free moon, Chebiano, no so free moon. Now, no, no, ya papa yaw sapon. Near Abba out. Say was Rabusian said, Yamanu Nyakuna. A honor me beto ama papa no waka kakra. Was he Yamani Nyakuna? Na honor a see me through. Papa me tiasel.
what forgetting no na wo wiye dia wo be yekuna mi bisa sa de mpa na ekoso wo Ghana ha sei ya sapontia city wa na ekoba bre sika ba ye na papa ma mi twi ni ti wo se ya ma no no say wo ne ho ntokwa ema yi papa ya sapon ba out you crap a try ne be ka say yes sir nana mama brown e be try no e bisa ya sapon sa wo ne wo yiri wo hobi wo so ne ne radio ne na wo bo ni hobi ntin tontontai na ye de na ya sapon wu ya ne yiri akoto abusiafo say ye ma ni yakuna aso kuna ne de na be ewo sika bi be firi mo aba papa mi ti ase de wanti ni anhwe amwa papa no na ne wo firi mo ami mi tiri mo entene me nti abusia prof odo you ene ye nhwe ni efe wura edi nti na ya sapon yere ne s wife yeah ka se ye mani nyekuna ye de de wokuna nim na se kuna kra ye de ma wa bi be se yawo oh da bi ye japade ni sika no wo se yi ya se kuna wa sika beba ena yes ewu na chi so japade e be che no so no ba be me they should forget about this one they should forget ena ya osapon no 6 months ago enye na no wuyo wa wudi daada ona mo nyina ya osapon wu 6 months ago wu 6 wa ona mo nyina no achi ase wu aso na ne body na ekoba keke wa wudi daada papa sama na asam na jama ne asembe na wo ya osapon ye from the prophet Bernardus ya wa wudi daada 6 months ago enja akwa se we na ba ye ne die afefa keke wa wudi daada ena ho se sometimes no enyo odifu bia na e wo se ukon ho sometimes no odifu bia ne pedigree odifu bia ne na adom ne ho sa obi wa oyesofo pani keke ba obeye kete eni odifu bua ne de ne ayaresa odifu bua ne de ne mpaibo obi wa odifu bua ne de ye ni suade hu odifu bua ne de ye hunhumu but ebi wo bebre na gitawo mani asekete metimi na nso na mo na bube nti ya sapon ne they should forget about the ex-wife tiwa na nko so ye mandatory a ono so na wu therefore abefa no koi e na ni kunu so atoa no meme de a sign for anumtufo papa the moment so the mama nka with the moment what to do no menye wa adwene se nyumto no ye mpaibo enyum to onye mpaibo ade ye dis ye onwa yi no enyum to onye mpaibo na sanka wo gospel anka why say pastor wo kanya me asem eye hon konko aduma chede ni bi no de ama wo se todom na frɛ ne honhom bra na wo frɛ ne honhom ba empire bɛn wa frɛ honhom na ba wo be no magije tata hon konko na ba oba ye wa ya ma woni na hwɛ ne ni ase obeja wa akọ wati ase bible say mo empire da mo nye den mombre wankasa mo nto no da mo nye den eno na ya sign mo empire da mo nkonso he nti omo wo de wa dure say me chojo me ene bi m dia business hwe onim di wo mu a obi timi to odwom David Muta e ma Jericho afesu emene na wo be to odwom oga na wo se nso wo so mpem paibo idua na jo a anuntifo ni bebire na akọ disco night club ni na sefo ba akubu ka so akọ mu abekọ na de o mo se top ho se de obe ye no ho no se de ye izu timi mi de metufu o ye nyumtini a aya amampaibo ntimi aya dom ne nwosra aya mpaye ene wo aba o timi gina wo na so yo wa so nti de ho mo ka kira safo no so di de wa so no enti de ahonhom ne e kasa kira safo no aha na ebrebe ma me kwan nam didwuma de na si na ansa na no apostle bone tofa e ma me wo susu se eye asembe na be ka kire eye Faustina Fosu asembe na be ka kire ye sister Odobroni ene ye ma me akocha se wa me de Faustina Fosu oba tampa shedin o ye Christian should not go the way that you are going ebesrew ena afi Odobroni enipa beye bi ahofe pama beye ni nyina wayi bi pono nsa de ye wo dia no kosoro ba fom nsa beka ena ye maame sewa ewo wa na edew ye di jawa ye di asuyawo de wo wo ye wo dia
na mo kasa atendidie ne wi akɔneaba no o ba apani e be sere sɛ ubetu nan e de sifo na a lot of people knows you say you are a calm person kasa ntokwa na nyame nhyira wo so ba bia wo we nyina ye futu e de mamu amaka yo wa so onti de honhom ne ka kira sa me din ye prophet Bernard Sia me bia wo hwɛ mi wo problem bi wo amane bi wo pesi ginem ema wa you can reach me on this number 0249 631 876 0249 631 876 odo you manuato prophet answer na meja no bi comment about or say that the Lumba family need spiritual protection. Oh yeah ebi ntina osusu say that the Lumba na wo so ni da ayi on se na me ka se that Lumba na yire ni nyem yupe uwure mu a na on se dia aba no enye ade sa akeke ono de wa plan so bedu bo ni wota ba bi ye ba bi no ono so de ne ho pa okay enti wa nso abanka wo ye wo de hye ba de na wo ya ama ba press second words na wa na ede na for third time into mu here protection na nka wo here protection on se so be wa ye ni start ebi mo ko nso mo ko yi apa ye nyina de snap ni so wo bi yeah on here protection atia wa obi obefa kira kwakwa na ade na ene na mushuma se na wo bi me say ba ko da so 6 months say yes January aka 5 months time o mama party to the pa o da so 6 months June accident pa o ti ame ma na nyo mama maybe I are sorry obi pese ono mesomo a ne wo number ani die mo da kuma ya da kuma nyameche masalachi bus stop wa da kuma nyameche masalachi ne wo na bus stop wa me number no dia tuja o dia just pick it up unti me makwa na opesi dimanwa you can reach us on that number na me shira be great patcho prof number no ani die mo mame enfanto ho biem NMT obetimi afre profile was 0249 631876 0249 631876 obetimi afre screen so number no egu so na wa frɛ na ade bia ɛkyerɛ wadwen da bia me catch us say nipa ntina wi ase keke wotena ho ayɛ sɛ wonye obi a wote sunsun ase na obɛka de ewom akyerɛw na wo so otutu anamo yi owo bi ba ana kwanhia bi ba ana yabe bi a na watimi akyerɛ kwan ai na wo ni frani umfa ni frani adamfo ofo bi a nani hu ade ane ene aha na beba me kwan na mejima de no mede besi medi no e de sodi me ne prophet Bernard enedidi enkobo efa eye fosina fosu le ba eye kofifu ya wo free mu eno ene yetena ase abusia ye one and one show you person wo mra so aye number no obetimi afre me personally enkobo bia e koso media no so na pese ye mbo a wo de afre me personally 0244 215652 ne ending komo ebreninti Joshua ene gina fidie nechi ma wo chinchim ma wonya ehweme na me ensure bibiara the CEO of Adepa TV yakopon onye okese be bibiara wo ebrepem ye besan ehye bi makwa so physical money and put me do wrap to so me send jam in a minute in Sabekandria and then one half friend. Yeah, ebusianfo bidin di na akoma pachirewa 1. They recommended tap send amamo. And that's for aba. O send ko fa baby a na ya basa. Omo rating so ye. Omo ye A1. Nti obia no do tap send. Na on say sika fa tap. Yebo hu de wo kire amansan. Yebo hu de wo kire Ghana for say. Ye wa kwantu ne di sika kofi nie. Me ye mfa baby a ye be nu ye ho. Tap edemu fuwa. Tap send in this street. The tap the no one. Tap and one na Piao.